pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipaju panil. Pini berta thanbang nelimen mirdan phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjuponita. Phaikuni ni phaikre troksuri ni rankor apliar ni rong teke baptist fellowship monduli ke ya jai mek kidengpon. Lason sila khain ko trok duar bagri MSC constituency ke baru rong teke monduli ke ya sai kidengpon. Monduli ke ya long Bible kang tur ke enpon laki galasiang deng pi trokang so hini. Nangli tumla hin nang hor chinghor pisi roining ji puati pi enpon lo. Lapena bang so monduli ke ya jai megalong mai ka chepahem pu pon laki sir Harsing Singnar Pastor ke Kangadong Baptist Church. Lapen recorder mate labang so amai ke chengpen ki jut an lokitok pon lake Harson rong hang secretary rong teke Baptist Fellowship. Jaseme labang so ajai mek ingkung si pen dam si aturia mondulia tumpen chidona lo perhipono. Lapena phi full fledged member tum anatri amonduli pen transfer certificate ke hanga teng pen mondulia chethe abu hia long pen ridak chipi ponsi alaletum stame mondulia amen chi irpono lake rong teke Baptist Church puhenlo lapela bangso monduli ke e pona mai juji dog doga khot guru sir reverend unique terang pen jumisen pen arna malam than ponsi bangso monduli ke e ajai mek mesen pen pachun pon Lukhimi Juri Pen Mongor Synchro Report KARBI ANGLONG TV9 News. Media pana chero perfect lo. Ini rong teke Baptist fellowship uthot monduli kang them ke long ter pot chero perfect lo. Ke Kangadong Baptist monduli Yesu Kristo ke the nai ki pi hukum ala to RDPC biota ke mea kam biot ana manong ke thia phan la to do sang se pen ke claim pen aposi rong ke Baptist fellowship seng lo seng det pen aphi la to ake kroi la pen hem pu Yesu Kristo hello kapit jok abangku ato ake kroi la pen akam ke claim pen aposi ala to a fellowship lo a donang chan bom lo ana mo donang chan bom pen aposi monduli ke unji aja kong dosi pinapor rong teke Baptist fellowship adem kuthot moduli kang tim ipolong lo arna ma phana kerupi perfect lo lapen etum kroi la pening the la so moduli ke e ani pen jo an sala to ke kroi na tame apen akam na tame lapen Jesus Kristo ke pi ke the nai hukum na tum pir the dang damra ne birta ke me prosadam no so alam atum RDP pen kuthot ke bangelang por an tame tum du sang sepen arna ma hukum apan RDP pen hatu ke claim pon bom pen pon la so monduli pen jok arna manong the pon bom ji arna marachan bom ji la pen Kristo bang betik tame ke thir tip la pen ke ko thir klong pen dosi arna manong the pon bom ji arna marachan bom ji so ke kroi la so ni ke tin halo la pen pini por itu ma reverend itu ma kurusar pen jok ala tum alang li pen jok arna malam pen paklong dam si kadog we chetong rat ana pada than pa melo monduli pote Kristo bar pom lo la pena sop thu ke mon Jesus Kristo lo aphu aning hang ahem po aning hang ateng pen jong si klem lo pote an se so monduli ana marachan bomji ana manong thej bomji la pen bang phuatum members atum ke klem nang dia sai an tamelang li pen han pon pa melo la so teng pen klem lo pote ana manong chak he pon bomji la pen pine por ke chetong do hang ja dak NDB se along ri ke jatum la pen la so along ri arlo ke do mondulia pastor satum la pen te bok tere Kristo pat ke kroi ratum an chetong pen se pini so me ke jolong pa melo ke jolong pa melo ana pada churu lo ke chetong rat ana pada churu per mondulia men ke putong rong te ke Baptist Church to se mondulia men e nali men chikani dili men reverend tension be nona man li NKB lo executive secretary se lempon po bini rong teke fellowship sitame bini pen ke monduli u ke elong ke ala nilitum ke Kangadong monduli along ningkan krihnian bang nang dodon lo surihini ra krihni pen bini an ke alang nitum ningkan krihni hadak nilitum ke Kangadong monduli long nang dodon lo tapen bini an ke ningkan krihni ke chok bini tarik create rock son lo November tarik create rock an ke alang nitum monduli e ponlong lo Nalitung bangke konora ada nilitum bangke ke Kangadong monduli animali tum lo piniladak monduli ke elong na chitong don an par nilitum ar nama phan ke ro anong ka pathe lunta lundun long lo
Lason si Paikuni ni Paikre Trogar ni Dipu Press Club la pen Digital Media Union of KARBI ANGLONG tumpen National Press Day Catalan pon. Lason si Dipu Press Club la pen Digital Media Union of KARBI ANGLONG tumpen National Press Day Catalan pon. Dipu Press Club mai pu borsing rong par pen chipatur pi pon si mai mesen pen mai pachun pon lo. Laso along li sarpo sarpia tum sisteme chitong don la pen kicheng CMAC EM so lo pen kilong chenga bang phi sisteme bang so jai megalong chitong don si maya long RDP dun. Dipu pen Riarson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News. Dia pikung rivetar for long boga khatben party tumpen kijui kilangdam. Lakhain kora trok duar bagre MSC constituency andar lokoti mung singna ronga rai long dia pikung rivetar for long boga khatben party tumpen kijui kilangdam. Lason si KARBI ANGLONG angkang pie long si kijui kilang me lapen water for ta kiong. Lapen natural environment anta kiong. Lasi kaprek district kaprek state amuni datum ta KARBI ANGLONG si kijui kilang abang kiong ong. Lason sa taksila daglo khoti mung singna rong arai long ta dia pikung river for long sitami isi kijui kilanga dimpen mesen picnic spot ta do pumune de tum arjulong si boga khatben party tumta nang kijui kibang lasila dak kibang pen ki theklong lake tumon kang sampen adima klong inter e theklong si ning sampik anlo puta boga khatben party tumpen ning jipon rinti lasi dia pikung river for development committee tumta resa host ki kim kirang pon tang lo pen water for long amata bamboo walls tame in pai pon lo sitame sarkar pen ki nona mat ke scam ding pon pelang lasi lokere me si ampar ta education em richard tok bia phanta chuning rialo pipa jer pon lo lapen em richard tok bita nang chak dun lo MEC development fund scam ding pon popusi dia pikong river for development committee tumalong lamchak chipidun lo lasi dia pikong river for development committee tumta ningarong pon lo আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে আমি বোকাহাটৰ হয় বোকাহাটৰ হয় ন আপুনি ইয়াত আজি ৱাটাৰফল আছে বুলি আপুনি কেনেকুৱা গম পায় ৱাটাৰফল মানে আমাৰ লগৰ কিছুমান লখুজনত থাকে হয় তো তাহাঁতৰ থ্ৰু আমি গম পালোঁ তো ক'লে কি কয় ৱাটাৰফল আছে তো বৈ আজি তাত যাওঁ অলপ জেমিং কৰোঁ বুলি আজি হয় তো ইয়ালৈকে আহিলোঁ আৰু আপুনি আজি ইয়াত আহি গীটাৰ লৈ আহিছে ইমান সুন্দৰকৈ আপুনি ইয়াত মানে গীত গাইছে আপুনি ইয়াত মানে লুকছটো আপুনি কেনেকুৱা পাইছে লুকছ মানে চবতছে মই ক'ব গ'লে এই পাৰ্টটো ৱাণ্ডাৰফুল আৰু আগতো দুটা আছে বুলি কৈছে খালি আগত বোকা হৈ আছে কাৰণে নাযাওঁ টাইমৰ কথাও আছে আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ব লাগিব ঘৰলৈকে হয় হয় তাৰ দেৰি হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু এইখিনি লুক ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি নেচাৰটো মোক মানে চবতছে পাৰফেক্ট নেচাৰ আৰু হয় হয় আপুনি আজি ইয়াত আহি গীটাৰ লৈ আহি আপুনি ইয়াত গীত গাইছে মানে আপুনি কি মানে ইয়াত মানে আপুনি ভাল পাইছে মানে এই জেগাটোত আহি আপুনি ক'ব নেকি জেগাটো চব ভাল পাইছে গ্ৰীনেৰী আছে নেচাৰৰ সৈতে মাজত একদম ঘৰৰ পৰা একদম অলপ আঁতৰত থাকি এটা বেলেগ নেচাৰ এটা পাই আছোঁ য'ত তাত লগৰকেইটাৰ লগত বহি আৰু অলপ এনেকুৱা গান চান গোৱাটো বেলেগ এটা ফিল আৰু মানে হয় হয় আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে বোকাহাট অঁ আপোনাৰ নামটো ক'ব নেকি মোৰ নমস্কাৰ মোৰ সৌৰভ নন্দী হয় হয় ঠিক আছে হ'ব দিয়ক Pinia berta kelang si intong pon ikoklo dumi thangmi